megalayapost.news. Go. Hey. Kajing bom don la don lentishu na kajing silay kabala jujia na kapor kalapan longi kinong syong dukan ban syuskap no na martang syuan ulaba bajur kinong syong dukan hakatan bernihan syadu syakana para kilarip mensiem na marman bajur selap kihaban mat ya kajing silay kani kajing silay kam kata tang kinong syong dukan harut kasurok national highway enroi kakta ruwat ya kalit kawan kipaj ba kumbala jujia hajarobat bat hakiwe kibenta jong kasurok ba kabapanya so ya kasurong shilong Guwahati. Kijaka kibajumat ya kajing silay ki kentup nadu bernihan per joroban mausmai bardua kiling hadu kanapara kumbala jupen pau do kipaj ba kadau ko bakiha banmat ya kajing silay kadai namar kajing red bet kajing bombyang kinala kasurok ba National Highway 6 jong kasurok NHAI kumbala sakhi menta kasingiru hadian kajing ther ulaba kibabun kinong syong dukan kila sakta jur na kajing silay bertang syuan ulaba bajur kila ban penkre ban lumi kitiar gitar namar tang syu silay kelarung syakidukan bat kabala penselsat ya pajba lasak hiru menta kasngi hadian kajing jur selam tang baladan kajing silay balabu jingye ki pajba hakalet kawan henry ladon ru kajing tua khandau baga khandau kalabannya kawai kekali kabayang harut surong hagande kajing silay ki kali pajba ru kila sakut bun kenta haga surong na khana para jaroban balajur kajing silay kabla tablut ya kasurok ba আমার জন্মরে স্পেশাল वहाँ देखा है पानी घुस जाता है अंदर चप्पल आज यहाँ पे जो देख सकते हैं बंगला पीछे क्या है आप लोग नेशनल हाईवे रोड है ना, आप पीछे का पूरा गिरा हुआ, जबकि गाड़ी पूरा दबा हुआ है वो मट्टी के अंदर ही।
Hatabayat. Kira bidan kiulo. Gelo. कार वॉश और बाइक गैरेज और कार गैरेज लोग का आज तो बेनिफिट बहुत है, बहुत मजा आएगा आज। Aku dengar sudah. Aku dengar Jo. Aku dengar. Meghalaya Post.news.